Bogdan Dunđerski iz najbogatije porodice u Vojvodini s krajem 19. i početkom 20. veka na imanju koje se prostiralo sa preko 20.600 jutara sagradio je dvorac kao iz bajke. Doslovno je izmaštao ovaj svet. Bogdan Dunđerski je počeo da gradi svoj dvorac iz mašte u 57. godini, proputovao je čitavu Evropu i upoznao se sa načinom gradnje njenih dvoraca. Jedan od osnovnih postulata gradnje je tajnovitnost i mističnost same gradnje. Bogdan se strogo držao tih pravila, pa ne postoji ni jedan originalan arhitektonski plan njegovog dvorca. Kao što vidite, imanje je izuzetno veliko. Još uvek nismo došli do same srži onoga zbog čega smo ovde, a to je sam dvorac koji izgleda fantastično. Evo, konačno nailazimo na sam dvorac, koji zaista izgleda impozantno. Pored lošeg stanja vidite i đubre koje se nalaze ovde, koje su bacili sami posetioci. Do skoro je ovde postojalo i smeštaj, kula vidikovac, restoran, dečje igralice, sportski deo, toalet, jezero, crkva i ergela. Kao što vidite, ovde se nalazi ulazak u restoran i ulazak na recepciju samog motela ili hotela što je već ovde bio. Znači ovde se nalazi i sam smeštaj gde ste mogli i da boravite svoje vremena. Bogdan nije angažovao lokalne radnike, već majstor iz Češke, a zašto? Samo tako je mogo da sačuva tajnu svoga dvorca. Češki radnici su po završetku posla vratili se svojim kućama i poneli tajne sa sobom. Pričalo se da su dovožene ogromne količine najkvalitetnijeg slavonskog hrasta i da su preko noći one nestajale, a da niko nije ni znao da kaže gde je to ugrađeno. Pretpostavlja se da postoje tajni hodnici koji povezuju dvorac sa ergelom i da su oni obloženi slavonskom hrastovinom. Što se tiče tajnih prostorija, možemo slobodno tvrdimo da ih ima najmanje dve. Pokušaj ulaska u dvorac, ali zatvoreno, nažalost.
Ovde nailazimo i na taj čuveni bazen koje je imanje posjedovalo, koje je u to vreme kad je građeno ovo imanje bio pojam, imali su ga samo najbogatije porodice Evrope. Dvorac je izgrađen u duhu pseudo-romantičarske arhitekture, fantastičnih zamaka kao što je Lastavičje gnezdo na Krimu. Osnova građevina je kvadratna sa kulama na uglovima te reprezentativnim glavnim tremom i stepeništem. Upravo tu se nalaze kule vidikovci i bela boja dvorca koja je najupečetljivija, čine zgradu monumentalno. Toranj i 4 ugaone kule napravljeni su u stilu neogotike, a svečana sala i oba ulaza su ugrađeni u neoklasističkom stilu. Reklo bi se da se ovde nalazi jedan od glavnih ulaza sa samog imanja, gde se ulazi u terasni deo koji ima levu i desnu stranu stepeništa, gde se možete popeti ka samom dvorcu. Ovde je verovatno glavni ulaz, gde ćemo pokušati naravno opet da uđemo. Ali naravno, još jedan neuspešan ulazak u dvorac. Sve je zatarabljeno.
Ovdje vam se nalazi unutrašnji deo dvorca, čiji pogled je gledao ka samom imanju i bazenu sa unutrašnje strane. Ovdje se nalazi drugi ulazak u imanje, gdje se nalazi kapela Svetog Đorđa, koja je građena 1919. godine do 1923. godine. Građena je uporedu kada i dvorac u neovizantijskom stilu. Ikonostas je oslikao naš poznati slikar Uroš Predić, inače veliki prijatelj Bogdana Đurđevskog. Pored dvorca rađena je kapela u neovizantijskom stilu, posvećena Svetom Đorđu, delom koju je radio beogradski majstor ikonostasa Karabiner. 3 mozaika na portalu i tajnu večeru za 2 godine naslikao je također Uroš Predić, a Bogorodica je dobila Marin lik po želji samog Bogdana Đurđevskog. Kapela u kojoj je sahranjen Bogdan Đurđevski također nije pošteđena mističnosti. Treba samo doći u ovu kapelu na Preobraženje, osjetit ćete tu mističnost. Posebno zanimljiva je ikona Stefana Prvovenčanog, koja se nalazi u donjem desnom uglu i ima srebrni otisak nečijih usana. Taj otisak se navodno mistično pojavljuje i mistično nestaje. Malo je ljudi koji su ga vidjeli. Kažu da je najvidljiviji na Preobraženje. Tog dana u ponoć milovita duša Bogdana Đurđevskog naime napušta grob i kreće u obilazak imanja svog fantasta. Zanimljiva priča o Bogdanu i fantastu. Fantast nije bio Bogdanov konj, kako mnogi tvrde, već konj beogradskog doktora Leona Koena. Leon se jednog dana zatekao u štali gdje je ugledao ždrebca neobične lepote. Brzo je Bogdan bio u kancelariji Leona Koena sa blanko čekom u rukama. Predložio je doktoru da upiše samo iznos. Doktor je bio presrećen, ali ne zbog čeka, već zbog saznanja da je pronašao pravog čoveka u čijim će štalama njegov konj imati zaslužan luksuzni tretman. Tako su obojice bile zadovoljni, ali legenda kaže, na Preobraženju u štalama fantasta može se čuti ržanje konja, te da samo Bogdan i njegov konj jezde nepreglednim poljima salaša Đurđevskog.
Celom dužinom kompleksa desno od dvorca proteže se ergela koja zauzima više od polovine kompleksa. Na tom prostoru nalaze se 4 konjušnice i više pomoćnih objekata, kao i padok i stada za trening galopera. Park okružuje dvorac, kapelu i mali kaštel sa svih strana i predstavlja mešavinu engleskog i francuskog tipa parkova. Staze za šetnju na njemu su takođe lepo uređene, a centralni deo zauzima i bazen koji ste već videli. Ovim i završavamo priču sa jednim od najlepših dvoraca u Srbiji.